Hakapor shibje shiteng jong no paisingi jong South Tarik no pra arjar pesau. Way posnar bapinyaso iki wire boarding elektrik ula Khyllem Kynsan but yok bom yakaway ka bolero pickup kabadan yu registration number ML10B 6914. Uniu posnar elektrik uday badan hajan kasem Abbas golf club bar ka jing Khyllem jong u ka day nakadabu la syakbam sarang hado bo Khyllem la ban kershan chu. Hakatay ka bolero pickup ladan Ngut kibriyo kibadang kre ban mi nakatay ka jaka dakatay hi ka kali bat kila shulat Thaw. Kamadian la pelip ya ka boarding ka bawan Rangbah ki wire ki bayasno na utay pos elektrik bat ki bor nakatanat Meghalaya Energy Corporation Limited kila wan syakatay ka jaka ban pinkan ria ya utay pos. Nakani ka jingja kumbabun siyan layo i baki pos elektrik Rangbah Shillong ki jukem ding barabor nakajing bombiang karu company sno iki wire elektrik Henry laban ong baki pos elektrik ke belakam sarang du kisune naka jingkershan ki wire elektrik kumbala sakhi ya keleng ki jaka kan Rangbah Shillong kumjo haki jaka nong kandong kani ka benta ka dei ka baka MECL kariban shimkia hashwa banja kinu ki jingja basungsi ki bala ban lam shaka jingdo ya ki min simprio Apa itu? Ini akan diserang. Sana bos. Ini lah hak timuran terus. Dia kalau nak ni asan tempat. Dia ngaya nggak keliang ni ya, kali penghena. Dia dah din mengelawan penghena tengah larung apa kali. Dia kalau start lo kali, mari start kali tu phone. Tengah akhiran tengah yang suahe. Dia mesti background phone nomor yang no. Suah pus petak. Dah apa bonat ini. Apa bonat ni? Kan beci aja. Ngatrai different apa sibaji tam kumtahi. Jadi kumtahi. Pun atu por bahab pos bidan apa. Hangadan po kali. Ini baru ngebatik tu weh. Okay. Wani bere. Kalau cepat ke Mas nahap ka abe trap kelat. Tingi buat sabari kan. Nahap ka ting dia. Baca sengai ing dia ka jinjaro. Dia ni kalau terem tambah berempat kali suhab itu. Dam lali show. Dan bagi mi tu por mi demi lakut lalu tip biru nama galak semua. Tip kan ni besar hai sila turti serai ni sia. Mana melak. Iru tang ni lo snap non lem nok ne. Apa sna ong? Lem nok sna. Hapte maki ngintip sore kan dia. Malik nong punai kan. Lalu mengilang ya belah iki beliau. Apa sna? Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya